Ćao svima, nije mi bilo duže vrijeme, sada počinjemo sa jednim serijalom, znam, obećao sam ga prilično rano, međutim zbog drugih obaveza, drugih kanala, evo sad tek stižem da počnemo s tim. Dosta sam razmišljao šta da uzmem i na kraju je odluka pala na novi Gemini, zato što ću vam u ovom serijalu lekcija govoriti o tome kako možete da iskoristite besplatnu verziju Gemini-a. Mislim da ako govorimo o besplatnim verzijama, da je Gemini tu najbolji, dakle u smislu onoga kako funkcioniše i da neki minusi koji postoje se mogu nadoknaditi jedinstveno u Gemini-u. Ćao svima, naravno, ja sam Borislav Vukojević, na ovom kanalu Ja i Tata pokušavam da dijelim lekcije vezano za tinejdžere, srednjoškolce, njihove roditelje, vaše roditelje i da vam pomognem da se orijentišete u svijetu AI-a. Imam naravno drugi kanal koji je za nešto, da kažemo, poslovnije kontekste, zove se AI Akademija, tako da ako te zanima zaprati svakako. Kada je u pitanju Gemini, zašto sam se odlučio za to? Dakle, Gemini je od 20. maja potpuno drugačiji i interfejsom i svojim mogućnostima. Ima nekoliko stvari, u ovom početku ću samo opisati neke, da kažemo, konkretne stvari koje moraš da znaš kao učenik ili student, a u narednim lekcijama ćemo ići dio po dio, dakle feature po feature, dakle šta i kako možeš iskoristiti za učenje. Naravno, moja vrijednost ostaje i dalje ista, dakle u smislu, sistem vrijednosti. Dakle, nema varanja, nema korištenja kao prečicu, sve što radimo da unaprijedimo sebe, dakle da budemo najbolja moguća verzija nas. Dakle, kada otvorite besplatan nalog, će izgledati ovako. Dakle, kao što vidite gore, bit će upgrade, ukoliko ne želite, nemojte to da radite. Danas ćemo reći nešto o modelima, koje modele treba da izaberete, reći ćemo nešto o menijima, podmenijima koji se tu nalaze, i da budete spremni od narednih lekcija da pratite konkretne stvari. Ovako, dakle, kao što vidite sada, Gemini je potpuno promijenio izgled, sada je isti kao ChatGPT, samo što vam ne preporučujem da koristite ChatGPT free verziju, zato što ima mnogo nedostataka. Naravno i Gemini ima nedostataka, ali ti nedostaci su manji i nadoknadivi, dakle uz trikove koje ću vam pokazivati ovdje. Dakle, kada kliknemo na modele, to nam je naravno najvažnije, imamo 3 modela. Sada ono što je novo, imamo thinking level, odnosno to možete shvatiti kao opterećenje koje ćete koristiti za razmišljanje. U ovom slučaju misli se na AI model. Kada koristite 3.1 Flashlight, ja generalno napominjem da se uvijek koristi extended, ali sada je došlo do promjena. Sada nije baš to tako jednostavno kako je bilo, bit će vam jasno kasnije, zato obavezno ostanite do kraja videa. Dakle, šta je ovdje poenta? U odnosu na koju kombinaciju modela i opterećenja koristite, zavisit će koliko možete da ga koristite unutar sada ovog sistema, jer je došlo do kompletne promjene. Dakle, ranije ste imali broj promptova koje možete da pošaljete i u skladu naravno sa vašim planom pretplate ili ako je free, imali ste ograničenje. Međutim, i na free je bilo prilično pozamašno. Sada je došlo do promjene. Sada, ako odete u settings, sada imate novi podmeni, zove se usage limits. Dakle, u usage limits sada imate 5-satnu sesiju i imate 7-čnu sesiju. Šta to znači? Da ćete u skladu sa kombinacijom modela koju koristite tom brzinom popunjavati ove parametre, dakle current usage i weekly limit. Što znači sada više nije baš pametno uvijek gurat najjačiji model, zato što sada imate ograničenje. I upravo zato sada detaljnije objašnjavamo modele. Dakle, Flashlight standard level koristite kada pretražujete nešto. Na primjer, kada je
rođen Oppenheimer. Recimo. Tada koristite ovaj flashlight. Dakle, vidjeli ste kojom brzinom je to izbačeno. Dakle, J. Robert Oppenheimer, američki teorijski fizičar, najpoznatiji kao otac atomske bombe, rođen je 22. aprila 1904. godine. To je tačno. Dakle, za te stvari koristite flashlight, jer će vam taj, da kažemo, model, vidite, iskorišten je 1% ovog limita petosatnog. Dakle, kada pošaljete prvu poruku, tada kreće da se računa limit. Dakle, tako da znate, znači nije to petosatno u odnosu na nekav njihov interni sat, ne, nego kada pošaljete prvu poruku, kreće petosatni limit. Dakle, to je flashlight. Kada koristite flashlight extended, ipak ćemo ovu lekciju zadržati samo na modelima, da se sad to ne bi pretvorilo u višesatnu lekciju. Dakle, u sljedećoj lekciji ćemo da govoriti o nekim drugim opcijama. Dakle, kada koristite extended opciju, recimo, kada je rođen Oppenheimer, ali mi objasni to u smislu da znaš da sam gledao film Oppenheimer. Pa mi daj malo više stvari. Vidite, sada one 3 tačkice, vidjeli ste da je nekoliko sekundi išlo. Dakle, kada koristimo flashlight extended, kada pretražujemo, ali želimo da dobijemo u odnosu na neki nivo znanja. Dakle, kaže, s obzirom na to da si gledao film, vjerovatno si primijetio koliko je Christopher Nolan insistirao na složenosti Oppenheimerove ličnosti, iako film pokriva ključne trenutke itd. Postoji nekoliko stvari koje dodatno produbljuju razumijevanje čovjeka iza oca atomske bombe. I sada ovdje govori o tome šta je bilo na filmu, šta je ostavio po strani, njegov život nakon rata, njegov odnos sa bratom nema i kaže, Nolanov film je genijalan jer ne nudi crno-bijeli odgovor da li je Oppenheimer bio heroj ili negativac, tako da. Dakle, za te stvari koristimo flashlight extended. Dakle, to zamislite kao, kako vi mladi volite reći, bota. Znate ono, bota koji odgovara na vaše upite i to je to. Ne može ništa drugo da radi. E sad, drugi model je ovaj Pro i vidite da je on isto i dalje na 3.1 verziji kao i što je flashlight. To je generalno najjači model i tokom juna ove godine će izaći 3.5 Pro, ali generalno to koristite samo za napredne stvari, jer vam on troši mnogo više onoga. Dakle, vratit ćemo se ovdje na usage limits. Dakle, ovdje će se popunjavati. Dakle, vidite da light troši jako malo. Oba ova upita su unutar 1%. Dakle, oba upita. Dakle, ako uzmemo 3.1 Pro, odnosno, 3.1 Pro je još uvijek, bit će 3.5 uskoro. Taj model isključivo koristite sa extended opcijom. Zašto? Zato što Pro model je visoko razmišljajući model. I njega koristiti bez extended nema nikakve potrebe. Dakle, njega koristite samo za napredne stvari koje su vam potrebne. Recimo, sad ćemo ići na onom istom žaru. Možeš li mi dati neke formule koje je Oppenheimer koristio, pa mi ih objasni kao da sam ja Niels Bohr. Potrudi se. Dakle, za ovakve stvari koristimo extended. I vidite, sada kreće promišljanje. Vidite. Dakle, vidjeli ste, nismo odmah dobili odgovor. Kao u ovim flashlight modelu. Vidite. Dakle, potrebno je ovdje malo pričekati. Jer koristimo visoko razmišljajući model. I evo ga.
I kaže, sad meni se obraća kao da sam Bohr, jel? Poštovani profesore Bohr. Sa velikim zadovoljstvom ću vam predstaviti najvažnije matematičke i teorijske doprinose Oppenheimera. Znam da je vaš koji je iznjedrio kvantni model atoma i ovako možete naučiti ko je bio Niels Bohr, navikao na najdublje konce. Zato ćemo preskočiti osnove, vidite, zato vam treba reasoning model. Evo 3 i sad imate formule. Vidite, kako biste vi to razumjeli? Thoma-Oppenheimer-Wolfova jednačina, evo je, kako biste vi to razumjeli, kaže na kraju. Profesore Bohr, dok ste vi gradili same temelje filozofije mikrosvijeta držeći čvrsto stola u Kopenhagenu, Oppenheimer je bio majstor primjene tih vaših pravila na najekstremnije granice kosmosa. Dakle, za ove stvari koristite ovaj reasoning pro model. Dakle, i rekli smo, pro uvijek koristimo sa extendedom. Zato što nas onda ne zanima koliko će nam ovdje uzeti. Pogledajte koliko se sad promijenilo. Vidjeli ste, 2 flashlight upita sa standard i extended je iskoristilo 1%. Dakle, trenutne sesije. Jedan sa Pro Extended modelom je iskoristio 17%. Zato morate voditi računa ako koristite besplatan model. Najčešći model koji ćete sada koristiti jeste Flash 3.5 model koji ćete onda varirati između standard i extended. Dakle, standard model Flasha koristite da vam bude asistent tokom učenja. Recimo, imate bilješke, imate zabilješke i napišete mu prevedi mi ove zabilješke, dakle, prevedi mi ove zabilješke pa sad šta vam treba? PDF, Word, sliku, PNG, dakle, kažete mu šta da uradi. Dakle, on vam je kao asistent za operativne stvari koje imate. To je ovaj obični Flash standard, a Flash Extended Thinking koristite onda da idete dalje. Dakle, sad imate recimo svoje zabilješke u nekom PDF formatu i tako dalje, sad date taj PDF ovdje i kažete napravi mi sada materijale za učenje od toga i toga. Dakle, ja volim Fortnite, napravi mi da naučim Oppenheimerove formule i sve što je Oppenheimer radio, napravi mi to kao interaktivni kurs, interaktivni kviz i u tom univerzumu Fortnite-a jer volim da igram to. Sad, nadam se da je ovo bilo, da kažem, korisno, zato što više ne možemo da koristimo besplatne ove naloge onako beskonačno. Dakle, sada moramo da vodimo računa. Dakle, moramo da vodimo računa u odnosu na to koje modele koristimo. Evo, sad smo objasnili njihove prednosti i kako se to onda reflektuje ovdje. Sad, za kraj, naravno, ove lekcije, kasnije ćemo se naravno baviti ovim drugim stvarima u narednim lekcijama. Šta moramo da znamo kao pod navodnicima trik, ali saznaćete u narednoj lekciji zašto to možda ne biste trebali da radite. Možete da otvarate nove besplatne naloge i da imate više ovih, da kažemo, sesija. Međutim, sada, a to ćemo raditi u sljedećoj lekciji, sada možemo da imamo takozvani personal intelligence. Ako te zanima šta je to, obavezno sačekaj narednu lekciju. Vidimo se uskoro.